Sve to? Sve to? Ovo ništa ne valja. Moja bliži me Blagosloven Bog naš, svakda sada uvek i u vekove vekova. Svjati Bože, svjati grešni, svjati besmrtni, pomiluj nas. Svjati Bože, svjati grešni, svjati besmrtni, pomiluj nas. Pomilovati sja duša naši. Slava Tebi, Hriste Bože. Mole Bogu da nam daje snage da radimo ovo i nastavimo u Srbiji. Godina i verujem da je to i tekako od velikog značaja za sve potencijalne investitore koji su targetirali Požarevac i isto. Zahvalim državi, odnosno Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture na čelu sa potpredsjednicom Vlade, gospođom Zoranom Mihajlović, na odluci da se pruga, odnosno... Dragi građani, srećna vam ovakvi projekti koji život značaj ne samo za grad Požarevac i Braničevski okrug, nego za čitavu istočnu Srbiju. Hvala Vladama Srbije od 2012. do sada, hvala potpredsjednici Vlade koji vode ovakav projekat. Ja sam uveren da ovakvi projekti znače život. I privrednog, i ekonomskog, i društvenog, i demografskog, socijalnog i svakog druga vida razvoja svih lokalnih samouprava sa teritorije i Braničevskog, i Borskog, i Zaječarskog upravnog okruga. Hvala još jednom. Uvažena potpredsjednice Vlade Republike Srbije, uvaženi gradonačelnici, predsjednici opština, rukovodioci okruga Braničevskog i Borskog. Izuzetna mi je čast da mogu da vas pozdravim danas na Dan slave srpskih železničara u stanici Požarevac, u kojoj smo pre 2 nedelje otpočeli jednu od značajnih akcija infrastrukture železnice Srbije, a to je remont pruge od 90 km od Požarevca do Majdanpeka. Do Majdanpeka je zapravo naš najveći poduhvat. I to iz razloga što ovu prugu radimo maksimalnim korišćenjem svih naših potencijala, i materijalnih i kadrovskih. Dakle, sopstvenim mašinama, sopstvenim ljudima, na 90 km od Požarevca do Majdanpeka mi ćemo za 6 meseci ići brzinom od 80 km/h, a
teretni vozovi više neće biti samo za osovinsko opterećenje od 16 tona po osovini, već od 22,5 tona po osovini. To će svakako doprineti izuzetnom razvoju i Luke Prahovo, i RTB-a Bora, i Majdanpeka, i Kaone, i Požarevca, i Železare Smederevo, a uskoro dobijamo i novu industrijsku prugu Epsovu od Stiga do Kostolca. Dakle, u rekonstrukciju deluje i tužno za sve one pre koji nisu se bavili ovom železničkom prugom, ali je s druge strane po meni i nekako korak napred i kao ovom divnom i sunčanom danu da nam takva bude železnica sva, da ne postoji nijedan deo železničkih pruga na kojima se u proseku ne ide 80, 100, 110 km na sat. To je ono na čemu zajedno radimo sa Železnicama Srbije. Da razmišlja o ovakvim rekonstrukcijama pruga kao što železnica stabilnija nego što je bila, ne kažem da je još uvek u dobrom stanju, daleko od toga da je u dobrom stanju, ali ima trend da može da bude bolja, tako isto i Vlada Republike Srbije ulaže pre svega u infrastrukturu. I verujem da tu ne smemo da stanemo, verujem da od stabilnosti budžeta zavise i novi projekti koje ćemo započeti, ne samo u putničkom i železničkom, nego i u vodnom saobraćaju. Hvala. A to je objavljen je konkurs za prijem 25 otpravnika vozova, koji će upravo raditi na ovoj obnovljenoj pruzi od Požarevca do Zaječara. A ovo što ste pitali za prugu Beograd-Požarevac, moram vam reći da je danas, takođe u Politici, objavljen tender za rekonstrukciju pruge Jajinci-Mala Krsna. Nekoliko važnih stvari. Nekako sam mislila danas je železnica, pa nisam želela da govorim o tome, ali tu smo i zbog ljudi koji žive u ovom kraju treba da znaju. Naš plan jeste da prvo Požarevac povežemo s autoputem, brzom saobraćajnicom mini autoputem, dakle to je 17 km. To znači da se radi projektno-tehnička dokumentacija, Putevi Srbije ove godine rade dokumentaciju, sledeće godine možemo očekivati rad. Druga stvar jeste rekonstrukcija takozvane Đerdarske magistrale, 164 km, dakle od Požarevca do Kladova i očekujemo takođe da završimo dokumentaciju negde tamo do sredine sledeće godine i da onda krenemo u rekonstrukciju.